Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa attasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaikum idh kuntum adaan fala baina qulubikum fa asabattu bini'amati ihwana kuntum ala syafa hufaratin minan nar fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kayak lagi kan? Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul fayakhuddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa tafuhuna wa antum tudla alaikum ayallahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.